Sanibonani balandeli emakhaya uMakhosi umdlalo osele nikhuluma naye bakithi ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ukuthi nginamukele nonke ngithi ngenani phakathi kwaleli khaya ngithi hlalani phansi ngithi ninethezeke nokuthi nginethemba ke bakithi futhi ukuthi namhlanje lokho sizokhuluma ngako khona lowo Nkosi yami ozosizakala khona loyo ozothola umphako ozoba umgodla wakhe ozomsiza ngelinye ilanga noma nje bebona le video kube khona la naye ezosizakala khona. Ngizothanda ukuthi nginikhumbuze ke bakithi ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe bese ni-turn on ama-notifications ukuze njalo ningakhohlwa ukuze njalo ayibona ngidideka bakithi ni-turn on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona i-video esithe sayiqopha nawe izokwazi phela ukuthi isheshe ifinyelele kuwena bakithi. Okay, namhlanje ke bakithi sizokhuluma ngendaba enkulu bakithi, sizokhuluma ngalento yedliso noma lento yokudliswa bakithi. Ukudliswa ke bakithi kuhlukahlukene. Khona umuntu othimedlisa umuntu kodwa uthola ukuthi unenjongo noma unenhloso ezinhle, lokho kumdlisa kwakhe futhi akazokusebenzisa kusasa kabi ekubeni azi ukuthi khona umunye umuntu asemsizile. So namhlanje ngizokhuluma ngendlela yezinto engifisa ukuthi ngezinto engifisa ukuthi siziqaphele sibona ngazo futhi kwesinye isikhathi ukuthi omunye umuntu ungathi sekukhona osuke sekushamanzi noma usibanibani engazi ukuthi kusebeke bamdlisa kodwa manje kumdlisa wakhe engazi ukuthi akuhambi kahle, ngoba kwesinye isikhathi nje ngisho ukuthi sike sidlisa abantu kodwa singenazi inhloso ezinhle, kodwa manje udlisa umuntu ngoba nakho usifuna ukuthi ube ngaphezulu kwakhe ngaso sonke isikhathi ke bakithi. Okunye futhi engizothanda ukuthi nginikhumbuze kona ke bakithi ukuthi uma ngabe sikhuluma ngokudliswa noma sikhuluma ngedliso akubona abantu abathandanayo kuphela okuthola ukuthi bayadlisana. Ngifuna unikhumbuza nje futhi lapho. Okay, esizokukhumbula ke noma esizokukhuluma namhlanje mayelana nokudliswa noma ngezinto engifisa ukuthi sizibheke noma siziqaphele. Umuntu odlisiwe ke bakithi kwesinye isikhathi uyazi ukuthi ubekezelela nezinto nawe osukubona ukuthi yazi ukuthi usibanibani bengingamela ibekezelele lento, kodwa ngenxa yokuthi khona lento esuka isimlawula yena ngaphakathi ugcine sebekezelela izinto ezinkulu ekungamela ukuthi azibekezelele. Ngisho ngafica umuntu wakhe kukhona akwenzayo angithi yabona, kodwa noma engambamba oqotshweni ngento ethize kodwa enkulu, kodwa lo muntu umthola ukuthi uzokwazi ukubekezelela lokho ngenxa yokuthi manje naye ubuswa ilento esuke isimbusa ngaphakathi. Yabona, so ilelo dliso ke engeke ngithi ngekwesikhathi kuhlungu ukuthi uzodlisa umuntu kodwa uzogcina ube nenjongo ezingezoba zinhle ngaye, noma mhlawumbe uzophinda wena wenze kabi kodwa uwahambele ephuzulu lokuthi vele khona esengikwenzile kena bakithi. Okay, namhlanje ngizokhipha nekhambi engifisa ukuthi sonke singalisebenzisa ke bakithi uma ngabe ubone ukuthi engazi ukuthi khona lapho engingaboni kahle khona okuzoba isiphungo sakho, ukwazi ukuthi enene uziphuzele khona bulale noma ngabe yini esuke khona ngaphakathi kweni, kakhulukazi ezintweni ezifana nalo idliso ke bakithi. Sonke siyazi kokuqala ukuthi umuntu osuke edlisiwe ukuthi uba nolaka olungakanani. Siyazi bakithi ukuthi umuntu odlisiwe uyalo ngeke umtshele futhi umuntu odlisiwe ukuthi udlisiwe ngoba uzokuphikisa ukuthi enene udlisiwe, ngoba vele lento esuke simcontrola ngeke ivume. Angazi ukuthi nginganichazela kanjani kodwa ngeke azakuvume lokho kwesinye isikhathi ukuthi enene vele udlisiwe, nanokuthi vele yena usuke engaboni. Okokuqala kokufuneka lokukhumbula ukuthi usuke engaboni ukuthi khona lento esuke isiyenziwe ke noma usuke sedlisiwe, uzoba nolaka, uzolwa, ngeke avume ngisho ngathi asambe manje sambe ngokuphalazisa, uyala uyanqaba ngoba manje lento naye ifuni naye ukuthi iphume kuyena ngaphakathi bakithi. Ngicabanga ukuthi iyazokala mangizama unichazela ngaleyo ndlela. Kanti ke kwesinye isikhathi ke ukhona abanye abantu okuthola ukuthi athi omunye noma angazi ngifuna ube ngendlela ukuthi omunye uyazi usenako ukuqonda ukuthi manje usibanibani ungazi ukuthi ungidlisile kodwa athi ngoba ngikaze ngikudle nje ukudla kwakhe. Akuthi yabona, ngifuna ukukhumbuza ukuthi lento yedliso ayihlezi ihamba ngokudla kuphela ukuthi umuntu uzokufakela ekudleni, kodwa umuntu akwazi ukuthumelela idliso lomoya bakithi lifinyelele kuwena, lenze lento elithunyelwe ukuthi alizokwenza lizoyenza kuwena, kodwa nalo ke futhi bakithi liyakwazi ukuthi lento efana naleyo ilapheke noma isuswe ikhishwe kuwena bakithi. Bese siyalana ke bakithi kwesinye isikhathi mase sikhuluma ngokuthi ke ukudliswa kwesinye isikhathi awudliswa umuntu osuke uthola ukuthi
uthandana naye kuphela. Kuyenzeka emndenini bakithi uthole ukuthi ukhona umuntu ozokudlisa kodwa umuntu wegazi, uyakwazi ukudlisa umuntu emsebenzini, uyakwazi futhi ukuthi udlise umuntu owumngani. So singabantu esinye isikhathi engathi singaziqaphela izinto ezifana nalezo ngoba izinto ezenzakalayo, kodwa kwesinye isikhathi abantu abafuna ukukhuluma ngazo, benze ngazi ukuthi izinto ezingenzeki kanti ziyenzeka. Ngithi yabona kuyenzeka emsebenzini udlise umuntu ungazi, angithi yabona ubone usuhlezi umkhothamela noma kungasafanele, uhlezi wena ungaphansi kwakho ngoba vele umuntu mengabe kudlisa injongo yakhe kusuke ukuthi ufuna ukubona wena uhlezi ukhothamela noma uhlezi ungaphansi kwakhe ngaso sonke isikhathi. Nasemndenini lezo zinto zenzeka bakithi, umuntu mefuna ukuthi kuhlale kunezwi lakhe kuphela elizwakalayo bakithi, angithi yabona unonke manje nithiwe seniswaca ngoba kusuke kwesinye isikhathi kunezinto asuke ezenza. Yize ngeke ngize ngisho ngithi njalo kuhlezi kunjalo, kodwa izinto ezenzakalayo esesizibonile zenzeka lezo zinto. Uthola ukuthi umuntu uzodlisa abantu abaqedenya egcekeni bakukhothanyelwa usebaqedile, meqhamuka noma kukhuluma yena abantu bashawa uvalo ngoba yini usuka vele sekukhona izinto ezironga asuke sezenzile kwesinye isikhathi kubona abantu bakithi. Omunye kwesinye isikhathi adliswe ngisho na umngani wakhe, akamdliseli ukumbulala kodwa umdlisela ukuthi enene ufuna ukuthi yena njengomngani abe ngaphezulu komngani, umngani okahleze ngaphansi, angithi yabona noma umngani ecabanga noma wena ucabanga izinto ezinhle ke sithi wena udlisa umngani wakho, noma ngabe ucabanga zonke izinto ezinhle wena uzicabanga uzicabangela yena, ngisho nganenhle into enhle kodwa ufisa ukunika yena yonke into eqhamukayo wena kodwa enhle nezokusa phambili noma ingezokusa phambili kuyinto nje onayo, kodwa kube ngathi ungayinikeza yena lo mngani wakho mengafona manje athi manje wena uyatatazela mothi uyamcabanga wena ushawa uvalo. Ezinye izinto kufanele sizibheke bakithi. Omunye azithole senesikhwele ngomngani wakhe, umngani nje kodwa manje uzithola usunesikhwele ukuthi meke wanomunye umngani wena usudini usuyalwa, ungakubheki ukuthi ngobe kudalwa yini lokho, angithi yabona. Kodwa futhi ke singephike ukuthi kuyenzeka ukuthi nje kuzozenzakala ngendlela nawe osuke umkhonze ngayo nangandlela osuke umthanda ngayo umngane wakho, kodwa khona okunye okufuneka ukubheke. Lezi zinto engikhuluma ngazo bakithi izinto esengizibonile, izinto ezenzakalayo. Umuntu adlise umngani wakhe ngoba emdlisela ukuthi ufuna hleze ngaphansi kwakhe, ufuna hleze emkhothamela, ufuna hleze emnikeza zonke izinto, angithi yabona. Ezinye izinto bakithi ufuna sizibhekele nawe uzibona usunesikhwele nje impela, ungazi ukuthi umngani umuntu othandana naye kanti cha ugcina usunesikhwele nje sokuthi uzona nabantu abangani. So lezo zinto ufuna ngabe sabantu sizibheke bakithi ngoba ziyenzeka. Cabanga ukuthi iyazokala bakithi. Bese sokhuluma namhlanje ngokudliswa nedliswa ukuthi kwesinye isikhathi lento yedliso yebo ngingumelaphi bakithi, kodwa ngingeke ngithi kwesinye isikhathi angiyithandisisi ngoba kukhona umuntu kwesinye isikhathi ayenze kodwa angabi nenhloso ezinhle, athatha umuntu athi ufuna ukwakha kodwa uma ngabe sekwenzile lokho ajike afuna ukuphatha umuntu, angithi yabona hayi ngoba emdlisela umuntu kwakha kodwa ufuna ukumcontrola, angithi yabona ukuthi enze ngasiphi isikhathi yena hleze ngaphezulu bakithi. Cabanga ukuthi yazwakala mangabe ngiyibeka kanjalo, kodwa ke ngicela ke ukuthi ngikhiphe amakhambi engifisa ukuthi ilewo naloyo obonayo ukuthi noma akaboni kahle, nomunye athi khona inhlungu engizwayo noma khona okuthize ngizwayo esifubeni, noma kwesinye isikhathi ngibe ngiphupha ngidla, ngoba kwesinye isikhathi uphupha upartner wakho lo kunikeza ukudla ukunikeza ukudla wena unganaki kanti vele kwesinye isikhathi usuyadlisa bakithi. Ngizocela ukuthi umuntu angitholele umbola bakithi, nasemakhemesi esintu ukhona uthola umbola, uthola imboziso lesukumayo nje lemayo, bese uzongitholela inyathelo. Yabona nje lo mithi yomthathu uzoyipheka bese uyenza isiphungo, ulokhu uyiphuza iyakwazi ukuthi ibulale izinto kuwena ngaphakathi. Yize-ke bakithi kodwa ke uhlobo lwamadliso lungifani, khona amadliso adinga ukuthi uthi ukujula kancane, ngithi yabona khona ividliso elifuna ukuthi ujule ungasebenzisi nje le mithi kuphela yomthathu le enginimbalela yona bakithi, kodwa ke noma ngabe imuphi umuntu ngabe usebenzisa kodwa ukuthi nawe ukuzama, noma ngabe imuphi umuntu ozizwa noma osolayo, ngoba kwesinye isikhathi ungakwazi ukuthi uyisebenzise le mithi bese libulala idliso kwena elifakiwe ngaphakathi kwena. Sithe umbola, sathi imboziso lesukumayo lemayo, sasithi inyathelo bakithi. Leyo mithi nje yomthathu uzoyisebenzisa mawuthanda uthi ukufaka kancane uma zwahlabayo isibaha kancane, usithi nje kancane, naso siyasiza kancane ukuthi kanti sikwazi ukususa leyo nto osuke ikhona kwena ngaphakathi osuke iyidliso. Ngithanda ukuthi ngime lapho namhlanje bakithi, izothi phinde ibonana ngokuzayo. Thokozani.